Prangut Menteri Temai ke Sokar Democratic Alliance MDA ke baar ke bam semai haka janmit ke khandeu terik nailo ajal pesan bat prangut ke ipat ke asya penhap Shuki no. Kini kalau hadin ke Sokar Senrop MDA ke baar keladap as nem siteng tam nadu bar kalasimti house nem aja plai hapok ke jingla mumterang ba adu ukondat ke sangma. Ya kini Menteri Batamai lapan bam semai da ulat ke jelau CH Bijaya Shankar Haraj Bhavan Shillong. Ki Menteri Temai hak Sokar MD itu kira bam semai kilong UMA ke Risubel Parau Timothy Disira UMA ke Dalu Brening Sangma UMA ke Jirang ba Sotne Sotun UMA ke Joai ba Wailat Miki Shila UMA ke Motion Road ba Metidius Khar UMA ke South Shillong ba Sunbel Shulai UMA ke Mairang ba Met ba Lengdo ba UMA ke Amalrem ba Lakmen Remboi. Hakan iki jingbu jeli sangut nak NPP ke asya penhil Shuki kentup ke kong Ampareen lengdo ke belawan rak ke jing Kyndit yagi babun namal ba kimut dul bakan sya penhap Shuki nang tau ba coming one ombon wa abut tehel mondal bat urakam sangma arngut ngi menteri na UDP ba polengdo ba kermen sila ke asya weng balami bujeli do ba met ba lengdo ba lakmen remboi kajing sya penhap ba pol ke lapen Kyndit yagi babun namal ba udai wei ni menteri Sokar ba pen sibun gikam na ka SSPDP kebadan arngut rabu jeli do ba Methodius Khar haka jekau ba Syakli Wajri bat jong ke BJP haka jekau ba AL hek rabu jeli do ba Sunbel Shulai. I, Lakman Remboi, do swear in the name of God. I, Wailat Miki Shila, do swear in the name of God. I, Sosne Sotun, do swear in the name of God that I, Metmaling Dog, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I, Methodius Khar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I, Timothy Disira, do swear in the name of God that I, Brening Sangma, do swear in the name of God. I, Sunbel Shulai, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India.